Nah cacalada pun Allah Ta'ala ni gairo to angkai menau ilalana sampajange ya tarmasi ni kita menau mapanga-panga ilalana sampajange yena tu to majalada itu maka di Nabi ta aswa unnasil ladzi yasriku salatahu la yatimu rukuha wala sujudaha. Maka day Nabi tak de nagaga pada kami na majapanga to ang kami no ina sampajana ni kana iro isang minnaw mapangapanga sampajangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billah. Ma sya'allah kullu nikmatin minallah. Ma sya'allah al khairu kulluhu biyadillah. Ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada launi mai dari pangulu tandra syukur tandri gangka ta lor sisi arajanna pung Allah Ta'ala ilalanna watwewe napatokkongi pung Allah Ta'ala poleri ali urata pasaddingi poleri tinrota nania pada angka ki makka iringangi akajeta natolop pegoi pasuran pung Allah Ta'ala ia dari itu sampaja sebutta. Yang paling kita syukuri adalah kita laksanakan salat subuh ini dengan berjamaah. Yellow maniri pung Allah Ta'ala tannapudu sininna pakkasiat tak sininna amalak madecit tak na terima lempu pung Allah Ta'ala. Sabak na sabari na wiringi pung Allah Ta'ala asalama kerilino amu kerilino lebih-lebih pa amu pakatong-tongengi asalama katong-tongengi materi akhira insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita mengirimkan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yero angkai na pancaji pung Allah Ta'ala kulino ye angkaman yang makke bali-bali, dan itu merupakan sunnatullah mapuron ro nabi itu pung Allah Ta'ala yero angkaman balina di dalam surah Yasin yang selalu kita baca. Maka dari pun Allah Ta'ala subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mapacingi pun Allah Ta'ala puang iya pancaji engi sinin nasi wasewai makke bali-bali mana magina ke bali-bali nasaba itu mancaji wi akmuruang okko telinoi ya
biasa tuan kamu umpu makada magirupung Allah Ta'ala napancaji si angkato maja angkato dina makanja napancaji pung Allah Ta'ala angkato pasempajang angkato to makutu masempajang magi angkato acang angkato bebe angkato selang angkato kapire dan ini semua angka napancaji pung Allah Ta'ala angka manang hikmah nakandung ieu napancaji pung Allah Ta'ala. Jamaah dimuliakan Allah, termasuk pembahasan kita pada kesempatan ini, maka da angka tu napatalip pung Allah Ta'ala kulino sebenarnya mancaji wi aguru ari kemana ngidi tolino. Yang pertama, angka napancaji pung Allah Ta'ala atau masaka dalam bahasa agamanya namanya orang kafir, dan itu sudah mancaji familiar okudo cerita tuli angka yang kalinga kafiri ya yeru yasange kafiri nari komele Pak Basogi Tomasaka magina sa Tomasaka asaba yeru kafiri asoso nanikmati papenya mana pung Allah Ta'ala soso iweringi daleri pung Allah Ta'ala tapi dia nama tepak dia nama tepak angka pung Allah Ta'ala dia nama tepak kadero pung Allah Ta'ala digagah yero alang angka bawah mi iko pada tomate ni selesai dia nak mundrina ini ya sekabere ya nasakar ngero angka tu ya sembaleka dega ya sembaleka dega itu jamaah dimuliakan Allah magi nakkan pancaji pung Allah Ta'ala makaru angka kapere makaru mancaji ya gurang idi to angke tepak tak mancaji aguruang idi angke naweringi pung Allah Ta'ala dalle yesang tepak. Jadi itu yesang paling keyakinan ina tu dalle batuana pung Allah Ta'ala itu dalle batuana dia nak gesena dia nak gesena itu dia nak gesena yesang dalle tepak. Makanya ini tasukuru kilalu yer dalle tepak taru yimir bawang ini yero kaya kinatero dale mana sana dale mana magi sedale mana nasaba selang nyambota selang neneta selang tau ni pada dari komana tosogi ambona yero asogiran naro turun ke anaknya sogi tau ni anak-anak botaniro asogiran naro orang anak ero dina keresongi jadi angkat tu sogi kulino dina keresongi mangina sabak sogi ambona sogi tau ni anak-anak. Begitu juga Islam ini bisa kita bayangkan ini wadi bayangkan ini maka de benenge tanya salang ambota maka to kira-kira dia maka kira-kira benenge tanya salang ambota maka kira-kira yene perlu syukuruki tasukuruki dalik na weringi pengatan dalik tepe itulah yang kata selalu kita minta toli elok ku Allah Ta'ala purni kapan angkana maapala iro yang kana maapala maka daripada sujud terakhir pada sujud terakhir tungka masam pajangi telawi iro telawi age elo ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika Allahumma
ya mukallibal qulub puang angkai si mata patak giling-giling hati angkai bolak-balik ro yang namanya hati manusia sabbit qalbi puang tapakas kesetiku ala dinika masa okku agamata wa ala ta'atika masa okko aturue yeleri pungalataner aga sabana yero yenon nangi dale tappa ero dale mana mi elengi dale mana mi makanya yeleri pungalatala sari komen apa kas pungalatale napa kase nasaba si sala ero tappa ina reku akaresongi si sala aga je contohnya ro yesange dale tappa nakaresongi angka tokolino angka tokolino si tonga-tonga na nisangi salangi bahkan nak gure ro salangi ro nekia tole ragu-ragu mopi akadera ye tonga na agama ye makan jasa tapi de pasat ding na masak gangka nak guri lo makutana masak lakda ni irita ro batena ro pak disangan na pahana lo ni masada sapa ni to acah sapa ni to panrita gangka na menyatakan dirinya Islam. Orang yang seperti ini ya sange dale nakaresonge sana. Nakaresonge mitero, nakaresonge ro tapoir. Beton na sapa. Iku dale maku dale nakareso maku biasa mereji talaga. Mereji talaga. Magana mereji na sapa nakaresong mito. Na sapa mitero. Na sapa ro sange salang. Ya, na sapa. Nak guri ye tu biasa kata tak balik irita maka dawe ye tahu ye dulu ai alena bali lawan ini tapi sisa nasalang alena macam je tokoh ya dan inilah yang dicontohkan oleh sahabat itu sahabat Nabi tu mega tu kuturiolo tu si tonga na bali itu bali ro alena to lime lumpur na bitta tapi itu nak keresongi ro salangangi ro ni ke contohna pada Umar Muawiyah banyak sahabat itu yang dulunya sebagai orang yang tokoh nak kafiri ro tapi sisanya tak misalnya tak balik dan banyak di Indonesia juga begitu ya dulunya itu sebagai lawan isan neta masalah dialah yang menjadi tokoh bahkan alena macarama ero angke asa Yahya Waluni alena ro melu je mati taruh nak mati nasa taruh nak tembak ya yang penting memperjuangkan Islam ya iku nasa kamelo tembak muka ya dia mito tamat terungku angin magi nakaro nasaba nakaresongi ro salangir nakaresongi ya jamaah yang dimuliakan Allah yena ro idina parluki syukurlah dakiri Allah taala takko salangi neneta salate ambota salato ni isukurukir yena tu nangka sikiri neloreng Nabi tak baca. Dan ini juga sudah saya sampaikan. Ia paringarangi ki aja lalu tak lupa iru sikiriru. Serekom mengi mancaja sukurukan takut apa selengi pun Allah Taala. Takut selengi. Aga sikirin iro ibaca ku elewe kata lu. Ya dari kupura ki paku ngatu dari kupura ki. Paro naru pura ki masa baca pratama bersalah sikir-sikir ibaca nih iro. Aga iro raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
nabiyya wa rasula. Jadi tak baca setiap pura ke masa pada subuh, pura ke masa pada ngasar, ya riga pura ke masa pada maghribi, ibaca we katalwir sebagai terima kasih aku pun Allah Taala. Takko salengi, takko na wiringi pun Allah Taala. Dalle namanya keimanan ni, salengi. Dan itulah juga dalam doa ini toteteji alhamdulillah selalu kita berdoa itu ya lay sebagai doa pamungkas. Allahumma tsabbit qalbi, Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana. Ya itu. Wa tsabbit agar betul wasabit iman ipang pakasei tapakas mana kasih tepetai tapakasei aja na loga ya nasama kata tu tepe maloga kata tepe ya nang kasih baru isi roh kadua makanya kan si bitaye anu baru sih mereka tahu tu makan ke baru-baru naita isi roh melo na cindro lai ya padahal yenoriyo lo makanya ya ini makanya nih aki agama teh aja atau siapa sih anu baru-baru ya betul nang kasih anu baru-baru lo anak muda aja biasa maku arwita nang kan anu baru-baru ini ta tepok kada ya meli si coba-coba ye ya makanya kanja wita ya angka si wita model baru maka kewe ikut lo masih jadi nak songkok itu songkok itu sunnah itu ya. Itu Nabi tan dari kemas sampahnya selalu pakai songkok. Pakai angka ro Nabi taro. Tane songkok makwe tapi nalawa Nabi teh. Ya, angka ku ase urunnya. Nalawi lunero. Ya, itu disunahkan itu. Iya. Apalagi dari ko angka tau malampe-lampe wiluana. Itu wajib mas songkok itu. Dari malampe wiluana tahu. Aga sabana ya kitore dari ko sujui ero lindro naro. Wiluana na sujuki. Ikon kata suju wiluana na suju kita nasa sempajana itu. Ya. Dia nasa sempajana. Jadi dari kata suju mesti digaga pahlawana. Dari kemalampe wiluana tawe magani. Iya, wiluana na sujuki. Ya, ini makundrenya dari kata suju aja na suju na bawota ta sujuki. Dari ko kamakundre mas sempaja suju bawona na sujuki dia nasa sempajata. Dia nasa sujuta. Ya, hati-hati. Zaman dimuliakan Allah, magir kafireye angka narampi pun Allah Ta'ala ya narampi pun Allah Ta'ala kurangi maka dia pun Allah Ta'ala inna syarrad dawabi indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun maka dia pun Allah Ta'ala si jajana to angke lolo kolebona tanaye lolo makke nyawa yenor kami namanya aku lino ye makke nyawa lolo ni gayero iya dari itu to angkewe kafire dia nama tepak baka keterangan na gurut nakwe nariko angka kafire makaro lolo ini mak lolo ke sana ye kedo iwrengi nyawri pun Allah Taala tapi dia nama tepak ku pun Allah Taala yena ro makhluk yang terburuk yena kami nama ja napa cajina pun Allah Taala yena kami nama jar lebih majapi na yolo koloe ya lebih majapi ya olok-olok. Zaman dimulakan Allah. Melo kimisangi maka dia lebih majana ya olok-olok. To angke dia matapa. Nanti hari kemudian ya angke ro anak makutana ro. Angke anak makutana. Maka dia ro olok-olok ro mato seremondri lipatok-kotoga. Lipatok-kotoga ro olok-olok mato seremondri. Maka dia foto sini na to lokole mati foto ke mana? Dia foto ke mana itu lokolo itu. Ya. Tapi irma to lokole na kupune foto kopi mer lokolo ero. Na kupune pasti wala pune pasti wala ipanca jitana nih. Pajitana nih, tanah nih. Iro kafire matu, kafire ero. Na manca jitana nih ero. Iro naro lokolo ero. Meloni kupungala tala. Ipan panca jitana toka ya panca jitana toka aja no wanca jitau aja no wanca jitau magi nasa manasa non rona kade manasa je masih sakaya ye masih tani rana kata aku ye
nasabak dia mata apa tu nak kolino panca jolo kolotona panca jitana tona iya. Ya laitani kuntu turaba. Ya itu nang ye norna pupung Allah taala kekerang ipa kasi panca jitana tona. Magi nasabak panca jitana dulu koloiro. Jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya itu lo ematu napotok pupung Allah taala pema. Ya napotok na pasi wala-wala. Iro pule matumpu iro na pasi wala-wala ni. Ya nasabak iro pupung Allah taala ro asrimun namanya Maliki Yaumiddin. As-sopamala asana. Yesanga sopamala iwala mana ngi wala kolo iwala to. Puro kana tumpu lupa tumpu toko. Ya magi nasabak watun na kulino de kasi namampun tu wala iro di pasi wala di pupung Allah taala. Begitu juga manusia. Ini mana nge? Ye kedutul lai makamala kulino ye. Ya pupung Allah taala matu wala. Ya, naik pasal wala matu. Makanya tapi di mana kan dia? Aja lalu gaga bang-banggangi pada terupa tahu. Aja lalu gaga idi mana ngi ibang-bangi tipu-tipu pada terupa tahu. Upano panata tipu tahu kulino ye. Nade nulle wala kero to itipu pung Allah taala matu pasti tu wala itu. Mage Maliki Yaumiddin. As-sopamala. Ya nawala pung Allah taala. Ya angka ya sapamala. Okuni rumun keadilan pung Allah taala. Makanya dari kau kata tipu kina dia boleh makan ya pung Allah taala matu itu angka pamalana ya hadirin jamaah dimulakan Allah jadi iro kafiriro dia gaga tapana kulino ye itulah makhluk ye naro na pancajina pung Allah taala kami nama ja ya ada na pung Allah taala kami nama jaladan itu magi nama ja nasaba nanre papedale na pung Allah taala naiso angingi angingi malulai so ngingi na de nama tappa de na sukuru kiwi yero ke merengingiro de samo ke yero ngingiro yero ngingi angke si mata Yesus maka kewe ano mosoli lada itu mosoli lada yang ngingi namanya oksigen mero ke misteri solina ya oksigen lo di rumah sakit angkat tukuro rumah sakit nari kota menjadi itu nari ke Allah pasangin oksigen naro innalillahi itu innalillahi yemina kerto limanya makorna sama angka oksigen nah angka bantuan naro oksigen iro melo kimi seng lina iro kagiro maka soli iro lina ro makanya ini mana ngi nari ku makanja batita manyawa makanya set di malule suna peserta alhamdulillah kasih tu lima napas muka makanjamu makanja napas tayi syukur kiri pung Allah taala we kasih taku makanja napas ku makanja nyawaku ye neru ipake makasiyaro tapake makasiyangiro tapake makasiya beribadah nasabak magi makinyawa mopi ya manapas mopi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, contoh yang kedua ini. Contoh yang kedua, napatali pung Allah taala kolina ye aja na cendela ye. Agero to angke iwerengi umur malampe latu matoa di pana toba. Matoa ini umuruna kepala 5 nih dia pana sampajang. Bahkan angka atau kepala 6 ni dia pernah sepanjang 6 ni puluh atau umurna dia pernah makan jai badana dia pernah makan jai sempajana maka kira-kira dari kota Makaru tapi saya pribadi nari komita ka atau Makaru liwa kasih nanegu menenalada kami tay nari kon ka tahu kepala anan ni nade pa na makanja berjamana anan ni puluh na tong umurna de pa na makanja sapanyana anan ni puluh na tong umurna de pa na loma jumaa biasa ka makade aga je na taje tawi aga kira-kira na taje tawi anan ni puluh na tong umurna de pa na makanja sapanyana manandang imitai manandang imitai aga sabana magi na manandang imitai tabe
Bahasa aku ya, bahasa aku ya. Kamu lomo pemuruku. Watan utajamu pale ku cak dorok. Utajamu pale ku motolada. Utajamu pale ku motolada ya. Tapi iri di motolada nih. Motolada nih. Aga tatanya. Aga tatanya ini motolada murutnya. De nagaga mundrina kecuali innalillahi. De nagaga mundrina kecuali amatiga mani mundrina. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nami kamu kasih surat makaro. Ya depa ni wering hidayah. Ya depa ni wering hidayah ro ripung Allah Taala. Ye. Matoani cak doro ni kepuni. Kan na puna. Mati ni bali bolana. Mati ni ulo bolana. Mati ni mundi bolana. Depa kasih depa. Depa nama kanja sampajana. Padahal tali di pungal tal kadi. Engkai bali bolamu mati ni. Yang tan ko buru di negara sampajangi. Angke mundi bolamu hi. Magi kira-kira nak paru Pak. Magi kira-kira nak paru di paru. Ye, makanya idik mana ki hadir dia. Napa tali pungal tali mancaja guruang sari komengi. Ajak kasih gaga makaru. Ajak gaga makaru. Eh. Akan apa pungal tala? Ye. Angkat darape ada Nabi tanya ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahsana fina baqa ghufillahu ma mada wa man asafina baqiya ukhiza bima mada wa ma baqiya. Ya. Itu nariko angka tahu tengah-tengah umur bahasa ni dia ya. Di topan atau tolak dak. Ya. Na pego anu makanja pego decing maka Nabi ta itu tahu itu yang dampeng itu sana maka kue yang dampeng itu dosana mapula lewe ya nari ko dece sifat pegau itu si dari ko angkat narapi ni matoa narapi ni cadoro natoli jamu pada pegau jamu pakai age ukhiza bima madha wa ma baqiya maka Nabi ta iwala manang itu iwala manang rojanaro iwala manang janaro aga na pego maka kue si bawa yoro laba-laba iro sininna japun na pego iro loro iwala manang ripung Allah Taala mati itu ye iwala manang itu sinar ko anu makanja ini pegau gupir lama mada nak dampengi pung Allah Taala agama pulole makanya tabe tak dampenga ini manang nulle kapar loro angka tahu pura beta agak ya sebeta dena sampaja itu nari kau kata dena sampaja to betalada itu to betalada neu pungal taala isuru pungal taala kada sompa ko asampanja ko dena sampaja to betalada itu pura di Allah beta sisa nama kekewe alhamdulillah rajin ni lo masiji rajin ni mak berjama rajin ni mas sempaja rajin magi to makero yene tu tahu tu yero dosa-dosa nar labo ero na dampengi pungalatan kanjak na nari ko deceng ipigau kanjak ni imi nari ko narapi ni mato de pa angka ni tanda-tanda na makade macawe ni mati na de pa na toba magi to makero sinin na roja puna pigoro de gaga lewala mana matu makanya idi mana tak bulu ki makanya sampajate illo ni pungalatan tapakan jaki mataru matoani cak doro ni pakanja ki lalir syukuruki di pungalatala takut matoaki yena tu malada senana puji pungalatala nariko angka tahu mapute ni gemana mapute ni wiluana nasi mata makanja pakasiana na puji lada pungalatala itu apa jelada pungal taala makanya dari kong katau matoani nama putih gemana gero gemet taro era maputih ero aja lalo tak legai tapi angkat tu kita malas are ero maputih gemana to lelos pasai agar sapa samir melo mabolo gemana aja na itu kebanggaan pungal taala itu na bangga kang imatu pungal taala angka to mapute ni gamana mapute ni wilani mapute ni
nama kanjamu pas sampajana yermati manca di lampu mata seremoni na pungal tali itu manca di lampu itu angkat toyem lampu makela macahaya uruna macahaya ke mana ro gangkana di bangga kayu uruna pungal tali makanya di mana nariko mau putih ni gamata aja na tacabuk-cabuk angkat tahu kita malas arero nale suku bolana nole na puna degi lo poko kadaga nene kada loko ko tudang sedepe kue kadaga kada de aero mau putih-putih ro cabuk-cabuk cabuk-cabuk angka biasa nak pakejang aga angka ro sabah kana sawa pakejangnya itu kadisaga no pakejangi ya tas sisa rupiah sidi sisa buru pe sidi nasaku mo legai sidi sisa buru pe tawamu na itu noro nakarun rubawa mani nakada mapute mana ni je bilang ni siaga koro mapute ro lebih seratu nenek kada seratu tu sebut tawamu jamaah ini muliakan Allah ternyata tabe ye nari ke itu apa nama putih belu ata betuan apa ta cidi-cidi anjal Allah ta cabui magai itu pala nari ku Allah guys sidi mompo 10 nari ku Allah guys sidi angka pas 10 pas selene itu nang kata malolo tapa maputih di gamana magai tu na cabui aja ta cabu nari ke maputih pada maputih mana itu sampai ke pas selena mega pas selena ya kalau to mamparang aya maka itu kita nama mega mau putih gamut apa kan dia cabui tete bawa mi yang kau kamu putih aja cabui biasa kada me waca buka ke kada aja ayo ta cabui asaba angkat tu paselena ikut ta cabui cidi 10 paselena makanya dari kau ke di topan mau mega mau putih aja lalu ta cabui ya pada mau putih itu tak tambah nih hadirin jamaah dimulakan Allah kemudian selanjutnya ini tahu kami namaja tali pungal tali napi tangi pungal tala ni gayero nare kongka tahu makosara mak bicara ni gini makosara bene makosara oko lakena lakai makosara oko benena anak makosara oko tomoto anak tomoto makosara ko nana magi tawero yena tu kami namaja lada itu termasuk maja itu maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkasi di tomatero oku sudah pena tomatewi napon bita ala hubbirukum bi syarri ibadillahi al-kazul mustakbir maka dari Nabi tamelo ko biritayang bi syarri ibadillahi tomajana tanah pungal taala ni gatero al-kazul mustakbir iya narito to angke makosara makosara nari kumak bicara nanne to angke mabangka nari kumak makosara gitu okonata madde to nata makosara ke okolaketa mapadi to tinna beneta makosara ko laketa ini orang ini itu nari kumak makosara beneta namo cantik dito nama cantik Rita hadir jamaah dimuliakan Allah kemudian selanjutnya termasuk orang yang napatali pungal tali yenam nangi to angke mabangka to angke mabangka angku sombong ero nari kon ka to mabangka makaro magana sanabita innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayudakhiluna jahannama dakhirin nari ko angka to mabangka kulino mana sedon rona mana sedon rona itu agon rona ro saya dakhuluna jahannam dakhirin mana sedon rona ukurna ka jahannam itu iya ukurna ketawana makanya kulino ada lalu gaga mabangka aga jesa bangka na pandangin teh tahu akan asa maka dei yesang itu mabangka batur laki natola tongange natola tongange nari ko katongang
Isur mas sempajang ni sempajang, ini tu toma bangka sana itu. Nah ini tu dari koma bangka tahu itu, magi nama bangka tahu angka cedek berengi pungal Allah ada kelebihan. Angka gak kelebihan dari pungal Allah je. Angka biasa tak cedek di, ya kala innal insana la yatagha arrahu stagna. Pas sabarna nama bangka tahu angka kelebihan berengi. Angka biasa kelebihan dari pungal Allah. Sogi-sogi cedei. Sogi-sogi cedei. Agapi angka batireng iwerengi. Baton angka patal larna. Angka gelar-gelar irengi. Ya, angka gelarna. Ya puri masih kolo tapangka gelarna sarjana. Biasa tu mabangka-bangka teh makaro. Angka kuro irengi gelar, mabangka-bangka. Boleh tanam raja angka irengi haji. Biasa tu mabangka teh makaro. Ya, biasa mabangka. Ikan aku roh haji naro, iku dene tapu haji tapa malam mapapena dina, iku rengi undangan ada haji nak kadai dena lisi undanganmu tu, magi dena lengkap, ini ya sengi toma bangka sana ye, toma bangka, agapi, iwe rengi pak disangeri punggala tala, angka pak disangeri cedek, angka cedek pak disangeri punggala tala, angka nama bangka ni, tabe. Biasa ni ibaca kekurangan. Narik ke wani Jumai, angka tu biasa ibaca suratul Kahfi. Ilala suratul Kahfi, angka cerita kuro. Ni ke cerita Nabi Musa si Nabi Khidir. Manca jaguranya. Kadina mau maca ko, angka mau pese muto maca. Yero Nabi Musa dianggap orang pintar. Tapi lei surul lo mak guru. Guru ko depa itu pak disangamu cede mo pa sisana naruntu to acce kadwi wa sangele ku maca we angka mo boleh to maca angka mo to maca makanya dari kono regi punggala tala pak disanga cede aja lalu to mabangka ya jangan dijadikan kebanggaan itu magi itu pak disanga cede menaringi punggala tala yang terakhir termasuk to angke nah cacalado punggala tala ni gero to angkai menau ilalana sampajange ya tarmasi ni gini kita menau mapanga-panga ilalana sampajange yena tu to majalada itu maka di nabi ta aswa unnasil ladzi yasriku salatahu la yatimu rukuha wala sujudaha. Maka dai Nabi tak de nagaga pada kami nama Japanga to angkem menau ina sampajana ni kana iro ya sanga menau mapanga-panga sampajangi la yatimmu rukuha to angkai de na suku rukukna wala sujudaha de to na suku nareko sujud. Tabe di mana kadir pas sampajamana ni pas sampajamana ni nareko mas sampajangi pakanja kila lebati mas sampajang aja lalaga mapito-pito biasa mo pikal untuk mas sampajang mapito-pito biasa mo pa pajelaloi ta pajelaloi magi nasangi nabi ta yena tu tomenno itu dia nak kenal gagana bali bolana dia nak kenal tapi sesana mas sampajang wi mapang-pangai magi tak bulu ki masam pajak pakanja ki berarti masam pajak pakanja ki berarti masam pajak biasa maya ma pikir makada yero lagi masam pajak ma pito ero masam pajak bila takajero na ya sangi tahu ma pangapangan masam pajak apalagi dari kode dan masam pajak jadi pantas memang dari kong KPR ero kami nama jamet tu ero pas sampajangi lagi mas sampajangi ada apa makanya mas sampajang ya sangi tomaja makanya di mana ke tak bulu ki mas sampajangi pakanja kilalai bati mas sampajang yena tu pas sabarna narekomelo ki makanja sampajata
palang kaki sikirina. Kakak sikirina nareko rokok ki. Agi baca nareko rokok. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Nareko sujud ki. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tabe nareko angkat sujud mapito. Batana sujud cirak bami. Pakutanane agak kira-kira nak baca. Agak kira-kira nak baca nareko sujud mapito mi. Agak kira-kira nak baca. Jawabannya dia kagak nak baca. Dia kagak nak baca. Jadi angkat tu boleh temas sempajak dia kagak nak baca. Purni waktu tanangnya ye. Pur waktu tanangnya. Maka dia kayiri dari kumas sempajak agak tak baca na sama mapito mi. Maka dia lelengati. Lelengati kere. Maka dia lelengati di. Maka dia kata semua sange lelengati. Itu lelengati ni asanna. Ni am itu. Tanya koron ronar. Tanya koron rona. Tanya rona koron. Nareko rokok ki musti tak baca. Aja lalu maka dia lelengati ni. Padahal itu patih. Tapi iwan ni. Tudang angkat tu mas sempanya pak. Terperhatikan ye. Allahu Akbar. Sipungan na pura mak Allahu Akbar. Dia nak kena keda timuna. Napa rokok ni? Pertanyaannya. Narekon kata pura mak Allahu Akbar. Nah dia nak keda timuna kira-kira agak nak baca. Agak kira-kira nak baca. Melo ki makada baca lalangati. Dia nak sempajamu. Dia nak itu. Ini gini kita mas sempajang. Maka dia baca lalangati. Dia nak sempajan itu. Magai. Iri sange baca. Musti yang kalinga. Mesu pasan data. Kido bawa milih mana. Tapi. Dia nak lembu. Dia nak sempajan itu. Makanya tak pahangi. Nareko mas sempajangi. Musti mak baca ki. Musti mak baca ki. Yero nangi. Nareko rokok ki. Musti tak baca yero. Musti tak baca. Subhana rabbiyal azim. Meskipun tidak wajib. Meskipun tidak wajib yero. Tapi musti angka yero. Nareko rokok ki. Angka ya satu manina. Yesere sange tu manina. Ma peso-peso sana. Yesenge ma peso-peso menurut Imam Malik minimal kita membaca subhana rabbiyal azim namun isi semi tapi tarale malappa sujuki namun si semi subhana rabbiyal a'la wa namun si semi tapi malappa cara terbaca. Makanya Imam Syafi'i katalu disunatkan Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa insyaallah. Nareka we katalu tamaca tapakuli-kuling. Insyaallah maka anja ni rokokna itu. Sidi pi masalah. Nah, puri rokok napa itu dalangi? Sami Allahu liman hamidah. Okoni mega tau dina makanja batene tidalang. Mega tahu. Maka dia makanya. Dia lampu lekana. Itu dari kosami Allah liman habidah mendek mah. Musti mah lampu lekata. Biasa kita masa pada dalam lampu lekana. Biasa. Nareko normal mui musti mah lampu lekata. Bahasa ana ya. Umuruku ya musti mah lampu lekata kuna sabah magai. Magalamu pa. Yemina reko kapalaan nani dia itu lepal lempui aja nata pasai yang kasih biasa kue yang kesana rotomatero matita iya wale dah maka metobero iya maka metobero dia naruh lepal lempui nasabak magai maka metobero biasa tadi kayak kata matua nah budanga iya maka dia magai juri apa cede malasa sih kak kade maka metoban itu ini nanti ya salah satu matoah salah satu matoah upana kepala lima nih kepala enam nih atau lima lasa ki salah satu matoah sana itu ya makanya tabe narekono lemu pi normal
normal mesti malam pula kata. Dan ini yang banyak terjadi. Nariko dia itu lepas lampu makaro mesti mak baca-baca ki. Agak jadi baca nariko tidak lagi. Sami Allahu liman hamidah. Agak sambung ana. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tak baca moga roh. Tak baca moga. Ye kude tak bacai amma koto ni ha mage melo kitu maknina. Ye seng itu maknina ma peso-peso ki cinampa. Sami Allahu liman hamidah. Dia nak kata baca-baca apa so ni? Apa so ki cinampa kro? Tapatan nang cinampa utakaleta. Nari ko pure tanang napaki sujud. Angka tahu demeto gagi tidak lana. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Biasa kirun tu bakar. Si sambungi. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Dia nak disambung. Mesti lepangi. Mesti le. Yena riyasat tumaknina. Upana dega ga tumaknina na koro. Sujud suki desina makanja tumaknina mapitomi. Yena riyasan minnau ilalan sampajangi. Dan itulah termasuk anu kami namaja nasa Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimuliakan Allah, masih banyak yang saya sampaikan ini, masih banyak ini. Tapi waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan apa sampaikan pada kesempatan ini mancajiwi aguruang kepada diri saya pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan pakanjai termasuk tadi ini pakanjai kiwi asal lengetak kita selalu bersyukur sabana waringi pengetahuan dari asal lengi. Mari kita mensyukuri keislaman kita ini. Mudah-mudahan okuli ini matet asal lengetak sampai kita meninggal dan kita akan berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pada mahsyar nanti kita akan mempertanggungjawabkan segala amal ibadah kita dan membawa keislaman kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni kata mata telepon.